luarnek, hage doio dea, e ploare da poense ploare o barrez, duarnenez neke med ar porsmo, roas, hage endehoi entamig leve e broviguden, e ponabat ar gosker, palud ar gosker, palud a zo borda ar stea raoun, hage de ar mor e bars, hage divezator ala kai o stanka do beher voger, da viret ar mor da zon, ba an doaho e gistama e kerema, ar roussoet, da poense tout ar bin vidig ar deske da zo klask la kada a labordouar da vant var a rao gounit douar divar ar mor pe ar paludou evit hag ama e vero gwele nu etud ar bro o tont da freuz ar voger deha il a kad ar mor da zon endro ad are quoi falagries quoi pedama an traoù nevez le jus a zo diez da zigemeret quoi setu a bremañ nu e brezelioù Napoléon a blaves de 1150 Napoléon koz neuze o vant klasmant betek Moscou eza hag eno eo di hastet gade entat kubenag da Poutine kadam hag e ranko dan lostok va e giz da gear hag e la eneg hag emero pers da poense var dro arreglant a deux divar a brezelioù da eul an em gannou e voe digaset da baris karadou a bagadou dud klan a tud goalaouzet. A red e voe digeri hospitalioù nevez evit digemeret ugenmil den glazet emose. Hag e laennek da poese neus gelemant da labourat de baz an hospital la Salpêtrière. Hag eno choumo pen a vrao. Hag e raio var dro a reglant. A drestol var dro a vretonet. Klevet a reo mat eta ouen? Ya. Laennek ne c'hoar ket e a c'hoar e zeus ket kalz a vat da hedal gant a medicinerez var dro a reglant hag a rezo glazet. Me mestra e hel digas un tam frealzi un tam mid hag 40 deo. Hag e lavar neue dao e vez din neue pigna d'erzal davant da gozeal gant a reglant o deus ar muaizum da ve a diboagnet. Ounez eo a louzaouen ara ar mua avad d'ar vretonet. La bodet en eus assemblez e bas emem e salioù tout ar vretonet a soudardet breton, breizad, hag ez a bemdez neuze da velet aneo. Breiziz o komz pepserd raniez a zo ganen, redav da poense eo emem ez brezonek a tot, raniez a zo ganen, a red eo bet din staga en drog a va studioù keltiek, setu a brezonek a zervich dea. E bez a refougasser e ren an lavaret e te braouet ganet, o pebez moulier. A zaleg a poense e talro da brezonek beteg ar maro. Hag en eo neue me leudi a berz an eskob a zo e kemper da poense evit a vad en eus graet war dro a reglant en hospital. E lavar nebeud a dra eo a pez a meus gread evit va c'hen vroiz. Na meus gread nemet a pez a hel en ober. Diez braz eo bez a talvodus da glanvourien, skuiz maro, berniet en hospitalioù, digoret buan e salioù hag a zo fall evit ar yehet. Lakit assemblez a c'hlinvejou, an diouer a vouet mat, a louzeier a lienennou, renebeud a vedicinet a surgianet, renebeud a blahet a drestol, tud o c'hober war dro diassur o freuz a kerken a pez o vezan o paouez sevel, e komprenor perag e varvas kemen a dud eno en hospital. Gwasoc'h o a stad ar vretonet. O unan edon e salioù e leac'h na vezen komprenet ga den e bet, klan an ol a neokoulz lavaret ga klemvet ar gear. Fall galounet neat, dizesperet braz e oan, ken e nahen pep sikour a pep louzou zo ken. Ar vedicinet al a gave en eo diesor da enten eget an almantet hag ar russet zo ken. A re am eus gelet boda en vazal n'ink ebe ken gwaleirus. Ur frealz eo bet din pan em eus kollet nemet unan divar c'hwer, pa varvas urgal divar dri e lehal. C'hoant ne miche bet ir e yentam sikour da ene va c'hen vroiz hag o doa ezoum nemet no doa tu e bet en ober noa beleg e bet o c'houzout brezhounek. Voilà, setu pennañ en eus pedet ie da c'houdeze
et trouver des mots à vidar beleg galeg mais beden et brezunek var hulen a distaga brawi diareanesi et kishen réglant. C'est une labora en avait deo l'ainek en hospital var droit réglant pas da Brésilio Napoléon et Mossé a gepenance nous implique à brezunek a avait dessiné dans Roma a hoarie penance et obet talbudus à brezunek et vidar réglant même chose pédan au Teski à Vicherier, un hôpital à Brest, l'autre avait dessiné dans Rouye Brezunek, le men Gabriel Armen à Rouye Mat, puis de se dire non, mais je j'avais d'ailleurs que le Brezunek, Gada Réglan et Brest, un hôpital mort. Dans Rouye Baraméa, c'est la juste médecine de Rouye. Ni à Divaraméas, et Divabord d'Armour, pas de médecine, et vous prenez que da Réglan, de Dahulen Ganeum, donc évite la varette des Brezunek, et Traidea et Brezunek, et Galec, quelque chose, je n'en ai rien de. Venez là donc, Hervé là, ici il y a une dame de Plomoguer, je ne comprends rien à ce qu'elle dit en breton. Demandez-lui donc où est-ce qu'elle a mal, demandez-lui est-ce que ça la chatouille ou est-ce que ça la gratouille. Ils sont docteur Knock, mais bon. Tant pis, c'est une idée, c'est Brezunek, à Daniclan, la varette de médecine, là, c'est. À Guire, à Talodus, à Brezunek, mais à la même chose, je peux avoir deux Christophe Course, le 109, tu m'énages, non? Médecine, hein? Guneventer, pas deux d'Ablougerne. Tout d'Arégos, Oyagata. À Blamourie Brezunek. Tout, mon qui dit tout d'Arégos, Agadar, mère en médecine, juste Arégos, Chomé, Agadar, mère, mais on a les chaînes disculiennes. Mais Guireo, Agadar, Brezunek, on est sort, quoi, hein? Quand je sors, il va juste, également, la Enek, à Zisquesmat, Petra, Talmudeges, Ariès, Rag, Enden Clan, et qui den Echof, Nemeken, Enden Clan, so espérait, den Ene, Galun. Voilà. C'est vraiment